Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Ka Rotary Club Shillong, ringkat ka jingno Synniang lang daki paradakot jongani ka kanhon, haka new terek mutabana jemang arajar arpo. Kalalit aje rap daki hand sanitizer, ki face mask, ki muja sopkti, sya ki primary health center, ki beran hakaleng kathain Mawlai. Hakani ka ju usngi nakaliang UMDC ka Mawlai constituency, uba tebor patau, ulalit no Synniang ru sya kini ki PHC. Ki beran Mawlai daki top bar ki jakasat kti, bakinla bar penunkam kamtam ki paitba, ki bawan simdawai na kini ki primary health center. Kadi ke district ke kontrol ya kendai poteli ki club. Kawin ni club kadi ka Rotary Club of Shillong. The Rotary Club of Shillong hakum kini ke port. Ya ya keleng ki jaka ki binga ai ki jirap. Na asan kong po civil hospital. Lai po Gansdas. Nang tan la lai po Boirembong, BC, CHC. Bicam tu yong idang wan po Pomlum. Mentah ke sengi la wan po dispensary po Mawlai. Pat mentah idang ni berpi. Na kalian ke Rotary Club kat kum ka jingyo jingkot ke jingi jingdon ke jingi bat kumju ke jingya no semran lem ki member ke jingi yora shoki no hakni ka PHC moro ki hand sanitizer ki belong bu konsan kata-kata ki mask ki don ki cloth mask bat ki 3-ply mask bat ki gloves kita ngila don hang ding sa Hanover medical officer marka way na ki bedang kam akum gini kapor kum bagi la tip kat kum ki guideline ki blak permit dekat Ministry of Health Family Welfare kadi begini bin sat ki barabor daka liquid soap pat hadian di ki hand sanitizer kila daging don kum wash hand basin kum ba ai ba tibo rang ni le si kita ki kilong tagi jingkren nrei nginum la pun kam pati kata benta bi fly yo kali ngi scam bukan di ke jingirap ya ki baterai bat kumju ki nong pang ki bo nang ni ki khat Jongka Rotary Club Shillong Pokecilam Jung President Isa David Umdor Kita khot jongka Adventures Club Bat YP ki Batray Hakini ke PSC Jongkong ya penpau justru Ulai ulah Penlong ingi Nabro likely ki Penhun Banyawan Hakini ke cakap Panwan Jungo YP Kawai kalong kum kacingwan Kajungi kalong panwan Aiku belai YP Bapide kinong teri bah khamat tu kibai khun ya kini klam ka pawan kini ka jalla ka jongi e kumonomi khamat na ka benta jong ping ai khoplai ya ka Rotary Club i khot Rotary Club ki pala wanra sobha ini kitiar ya ka papi pini on penan kam na ka benta ki jingdan kam ha be de kini jing ya khun jongi ni kunyang jingpang banakaliang juga kum MDC ngalawan ra kini ka kasat kti nak bentaki break buat sim dawai ni ki pat wan sim dawai ni pat EP ki patre kini ke cakap